Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasora Community Health Center kebalong tang maka na pedang ki CHC hak jela kebalayo ru ya ke license banbu ya ke blood bank bat ke basa menta kalong satang ban penbiang ya kitiar kitar barok ki badan kam nalor kata kilong kame ki ba armet kimdan kam show banet Pak Sumar Shadu Ganesh Das Hospital Shillong namar baki doktor ki basakri hakani ke CHC kilala ban penkakho ni kilong kame wat lada dongkam ban support ru Laro ban ong hang ni, bakane ka CHC kalong ka jingkat ku ka bakraw, hadu kata-kata ikipaj ba nong pang jong kathan suara, bat kumjuru wat ikipaj ba nong sosnong, jong kisnong ki badan hakathan riwar, ki bajulaj wat jing sumar na kani ka hospital. Ka Batisi TV hak jingkren bat u doktor bopen ya kani ka CHC, u doktor K Kharnayor, ulapan pau ya ka jing smokeman ba ka CHC kalala ban a jing sumar, khamtam mi kilong kami ki ba arman, bat khamtam e ikitu kilong kami ki ba arman, bat ki bahab ban support haba kimla ban khahi. Saya ingin pergi sekali ke jingek ke pengiasiam ni kongdo permanangan wan mencang dan Ganesh Das. Di hangtai kalau dalam overload ini ke Ganesh Das nomor ba siapa referee kimdan giba function ini operation theater ni. Kadang-kadang hadirin pengawan sini tinggal perkat bala dengan hilang balik haki CHC haki district hospital kan pendunai ke overload jongka Ganesh Das. Pengen lihat berokat. Pengen lihat kat berokat nomor hidang datang ke CHC. Thì cái pengilang apa ke you jangi jurisdiction jangi cái pengilang lah agi jangi ngin yarap kata ke di jingkwa jangi ke bakongsan thì hajing sha permanawan ni kong ni sarali jadi ke CSC ke berduna tam ke infrastructure berokat magini di building rim kim di building temai kong gitu ke CSC set up temai minta ke dan lupa ke infrastructure minta ke OT ni yang ni kita kamdan ke operation theater kamdan thì hadirin kata kadang kata building ke syatai ke bala renovate dengan tempat air nyimpat yo room syatai ti lalai ekran lalai kerpat ban yo room nak syatai ti hadian bagi layo ega permission ban room nak syatai building batamai lang ke basu di renovate nak barem ti ngilapet nang isiam makamdan hi operation theater antaro ti hadian kata ina perkat kumno ban le hadian ke bala ban le kalong tang ka wi ngas perkat ba kini kali baru barem ngilap ban pengkala operation theater tangba kadi bandan kam kapasiti ban connect ya kini ke building barem mat batamai te ban inship nak kini kali baru barem syatai batamai te hani lai pek bang i kani kala ban long te kumtang sedang meliwat jingarap ngalali kundu himar khmat health minister ba hen itu ya jingkwa janga ban le operation theater ni ali kundu e ba keben MLA jangan sara konsensi ngi ba kuat ban meni kundu EP ban panjing rap na benta ban pen kiu ya kenika CSC jangi bat ilawan hi dalam di ongan sawan bat ilawan hi dalam di ila keli ke jing dan kami jing duna jang CSC bat ila itu sibun jing duna ban mi ila simkhia bat lili la skibor bat pek ban penyo jing dan kam adin ketung lali kundu ya executive engineer bat sela jang engineering wing bat adin kata jing kundu ila pa ginong trejong Bat ila pensnai kata kapasiti seban connect ya kani old building pada new building. Hang tu ila penyarap ru ban pen modify kani ke lebarum barim ban renovate ban pen kelas ka operation theater. Dia pang ila ship la ka lebarum barim syata ke building macam mai. Dia nadu kata tinggal sedang yo kata ke building. Lalong dia hang ta jing ya sekitar nang nu yo sekitar pat. Dia sekitar pat ada perkat mar ban ong setiat lanu berkat ban sanction kat ban yo kanang simpor ba. Bang intiat hiru nginum dan bor makitiar kilang kebaram dari pola. Ndai ngatip pen usla si kitiar kidan dot bende operation tangba dan manpower. Di nata kada ngalali ekran showcase. Di ngalali ekran showcase ngalali ekran ong long support dia metro jangi ban ya tho sha government ban ya tho sedia charge government ban island aban ship na kitiar na pen usla sini namar kitiar kila sukam sarang awan pe idala diro. Di bangin yo penan kam na mga hangi. Dia ni pernah kami ni sedang operation theater. Hadian kata, you jing simkia jong dia macu, la simkia dia chest, but na government lu la yo kata ka permission. Yang tu ngikit ikitian apa installation ni. Dia la yo kita kitiar, hendai op mo porok kat jempat dan lut hi porok kat kitiar. Dia hendai ni dan pun kadang kini MHS kan. Ke MHS pun kini kebung yo na kinopang hi nyarap eki, kinopang nyarap ini nyarap markeliang. Kena katu yo pan yang pen bet porok kat izin dan kam jing duna barok kat kan. Agani ka
hospital jangi di din kata ni salah ban sedang ban function ni ban yele ini ke operation theater ya ini jing ya din tiru yang ai ku play yakini dia macho jangi additional dia macho dia chance engineering wing nak taki consultant analysis government wilayah rap lam yang abang ilik ban ni kendo bangalit ban kendo deploy ban rap nang ye kwa ban penkiu lang yang ni CLC thì kham tam long akwa ai kublei kham tam video hang ni po sila balagan blog ni ba mukhem ibolong chairman jang RKS committee ni dan kata RKS committee hang ni jang sala CLC ibaju ai jumot ibaju ai buat ai boring ibaju yarap lam man la kapwa man lagi puat kemjuru ai kublei ni tanat ka PHE SDO jang PHE ba tariang ibal ai permission yang ni ban ring dalau jong pipe na puat treatment plan ko te na barba kani si jang itang supaya pertama kali bukan duk tam ni hap shutit asin laisin depan function ni ko operation theater kan ko te nginom na UI ni ke permission bat ling ba ka MHS mentala system sedang kalau urlong bat tau pipe ubai he bangilayo na puat treatment plan ubam dan jing let solution bat kisnong ulawan pai hado ang di hospital jang menta dan problem so jang ai ko ni PWD department SDO ru ngalali akan doi ba teng tei ong wa pai puya nak surat jengi teng ong to na benta ke hospital tempat ai fi ke ke bangin dan kaman le nak lang jengi ong em ban penyat na ding surat na iru lang lai dan tilang lai rap ni lai jeng mat iru ai ko belang kumju ya ke subdivision nang ni ya po sarahi yo sarang subdivision sarang ni ru ki baju ai men siam lam ni ko badan meeting ni kran ni kata jeng kwa jeng terang jang ke menta hilalong kumni kemilong hilala ban sang function but mentala lai tali kikis CS kini kita validation bang kiput penduk tengah asang aduk kena Julai di kata validation hata ke puat yang 4 biang kita ban poi kelung re lap ngala sedang lihat tang kini kita validation bang poi penduk kita bang ba konjo di kita tinggal poi di arpo mentak la poi arpo tam absen tam di kini poi kelung yang sedang mentadang arteo di dian balap yang ledang sedang lenut man sedang di ngala sedang lihat riway baar bat ibalai ngang dek men study mentar ngamut men dan saarmut mentar gelas nang tip kibril gelas nang tip ti jeng kwa jeng arang pi1 kumki media alsanang ni te kanang pen create awareness lam ben sapren lam yeki brio jeng dithan jeng sini kan ken tip ba di sang ni lala ban le kini operation ba kinom long so komunsha ba kin artin ya wan hani pa selaw mali klali direct no kanang baki kin ya elong bakin tip ngila sang le ni kin wan mi sanang nang ni ya ke ai bang ila ban le ang ni ban yarap ani ngan yarap ni trai nang na mentar jeng brio jeng ni kathani kwa ban yarap kadang di bening kong tam apok kami kelia state but you ngalagi ki whatsapp you hang ni bang apa sport dia amateur sport head jeng is dia amateur nang tu kelas kulit si ki higher up ru ni ki labun ki thumbs up what now chibin start ni ring dan thumbs up bala I thumbs up ru wadan ki national Garo Hills su lalong ke inspiration ni ki district administration Garo Hills su ni ki la tho ba kani sara CSC dia lalong proud for the state but first CSC apa mekelia ban le ini operation ti lalong inspiration ni ki CSC ba di ki Jakarta ti sok man sibun bangi kom ka CSC jongi lala ban kinjo Jakarta ka kerdan ni dan kawai ke ambulance kawai ke jongi kita ke ambulance bat boro Jakarta ni sit dan nawat 108 badan lang hang ni apa station jongi hi ti lang adis ni dan artili kalau khamsngan kalau lek kawai dang dan kawai ke backup di mentan ada bagi strike ni 108 ada 415 108 kendiat kadan ni sing jenjar yang biru kam tambang lalik ini operation menta mani dan kam kawai ke backup ambulance nomor ba dakal alik bu nampang su wan ba accident berserius ali bu islam tiada ada complication jai complication operation yang jutip lupa nomor kini di tang CLC ICU dengan dan dan kam patient mahap monitor apa ICU mahap siap kerke ti ita kendiat ijing ya ba yu ni kan ngasai ni kan duk mencakan nomor ba ni 108 mentang tip kinlan kinan pa ni kinan pa tila dang yo sekali ambulans kan long ke jingsngan ya ga CSC ba ini ga yu jong hospital jong ni lai kran ya ba kibin MLA jong yu la ang iru ang ba le tang ko ambulans te jenjar yu ban yu ti ang insepek na kiwi kum do ban yo ban na makani ko yo mentang ga dina pok NHM ti ang insepek lagi gila kum do ta ban yo ban penyo sekali ambulans ha ka jingkran baru presiden ke KSU Soara Circle usamla skembel ulapan pa ba kani ke CHC kaladan kam kerke pan ya ka wai ke kali ambulans ban penket ikinong pang ki baran kam ya ka jing sumar ka bakerke kum ka jingya lenti jungi ngala syam kani hospital kala ade hospital banongkong ban puet ka ina kali yang jungi ru isoban ai kublei sibun di doktor
karena yori bolong ke in charge kini hospital bala tristem mata kini ka than jungi hi brokaway per urlong ya kani kita kali yang jungi ka kisu circle ni ka jing ni kalong ka jing menta kalong habaya dei baka ambulans menta ku mengi ka datang kawai ti nakali yang jungi ka seng ni karpat bala kumnu ka health department kala ade ban penbiang sakawai ka ambulans kumbengi menta baka ni isi ka kudup babun balang kisnong kumlaki than samati naki than riwar imta ki jing bagi pat ba ki kendu ki wan baik hang dia ada don tak kena kawai ambulans ngai ka baka nomlak man sakri ti kumbengi tep ba menta lei kawan 08 ru kamdan telah don kinu kes ke emergency case kena ka ambulans kawai ka nomlak ban bak om gajing menta kalong abede ya ka ba menta hi ka debet tak ambulans ti kaliang jungi kasang karpat jor ya ka health department ba jau health minister ba la kumnu ude ban penbiang no sakoi ka ambulans tina kaliang jungi kasang tang kini hi so ban karpat jor hi ka sarkar ka de penbiang ba kaliang jungi kasang ru insa let submit ka memorandum kini kising ke banwan au health minister